Tim Karbi Anglong ke Japan Gandhi Sankalp Yatra asai kedeng. Rong arak arnam pharopen volo ke teraphan bartanglo. Christian English High School Diphualong Radha Farman Arnam Kardom Padoji. Kardom Pini Adap Abirta longpen nilisami marvelous rong pharpi nonarju ikta birta angton pen. Diphu manjapen mohongdi juaan armutijeng pensi Gandhi Sankalp Yatra asai kedeng pangcheng pon. Monsam kachisong pen areng kilogatum arideng pen India det kapejok abangpu ilitum kaching hon khayapo karlitang Mahatma Gandhi kamatha kiklem kedam amoton lapen ke jatikang awada durhai hui ilitum kosonsi kirim dun nangjima lapen kosonsi charli dun nangjima puthak pini dedakang piarlo BJP asong lapen ratpangri chelangsi Gandhi Sankalp Yatra asai kedeng pangcheng ponlo. Lasonsi Karbi Anglong along setami Tim Karbi Anglong jalinsi Gandhi Sankalp Yatra asai kedeng pangcheng donlo. Tim Karbi Anglong ke jalin CEM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bey lapen Deputy Chairman Ritesh Inghiatum Japonsi Pinya da Porphai Kepen Dipurong Supi Gandhi Park along pensi Gandhi Sankalp Yatra asai kedeng pangcheng pon. EM MAC Diphu Municipal Board abitung lapen BJP asong japo asong japi pen danglok kiklem kedam atum chetodunsi Gandhi Park pen birlaan akeng pen kedam armujeng padolo. Birla along malom sopor Mahatma Gandhi akai alamo puthak chethan chimum lapen ason kiklem kedam nang jialama puthak chethan chimum. Maipang dadapi puthot manja lapen mohongdi juaan armujeng ponsi Gandhi Sankalp Yatra asai kedeng pechun pon. Pinilaso asai kedeng pon ahut Mahatma Gandhi ke than kimum tekang alam thi lapen ke claim kedam awad adur hai hui Charlie Dunangji lapen plastic ahor mupa viral pen isi ke mesen mate kang thirjer along ri kapaman thek jiaphan MP Horen Singh Bey kachuning ri Gandhi Sankalp Yatra বিশেষকৈ মহাত্মা গান্ধী তথা আমাৰ জাতিৰ পিতা ফাদাৰ অফ নেশ্যন তেখেতৰ 150তম জন্মবাৰ্ষিকী এই লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ তথা নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে যোৱা 2 অক্টোবৰৰ পৰা গান্ধী সংকল্প যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি বিশেষকৈ আমাৰ 3 নং অট'নমাছ ডিষ্ট্ৰিক্ট এছটি পাৰ্লিমেণ্টাৰী কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও এই 3খন জিলা সামৰি লৈ আজিৰ ডিফুৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ গান্ধী পাৰ্কৰ পৰা আমি এই যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি এই যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যাতে আমাৰ সমাজত যাতে যিবোৰ অপশক্তি আছে লগতে আমাৰ সমাজত কিছুমান যে অপসংস্কৃতি আছে এই সকলোবোৰ পৰিহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰ ফালৰ পৰা এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ যে এটা বাৰ্তা লৈ যাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সমাজত বৰ্তমানলৈকে প্লাষ্টিক যিটো ছিংগল ইউজ এইটো সকলো ব্যৱহাৰ কৰি আছে কিন্তু আমাৰ এই প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰে কিন্তু প্ৰদূষণ কৰি আছে আমাৰ গোটেই এনভাইৰনমেণ্ট গতিকে এইটো ৰোধ কৰিবলৈ এইটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ এই পদযাত্ৰাৰ যোগেদি আমি ৰাইজক মানে এটা সচেতন আনিব বিচাৰিছোঁ লগতে আমি স্বচ্ছ চৰকাৰ মানে স্বচ্ছ ভাৰত আজি ক'ত থাকিব আজি আমাৰ লম্বাজং সমষ্টিৰ লগতে আমাৰ ধনশিৰি সমষ্টিত হ'ব গতিকে লম্বাজংটো ইতিমধ্যে শেষ হৈছে তাৰ নেক্সট আমি ধনশিৰি সমষ্টিলৈ যাম মাজালৈকে গতিকে এই যাত্ৰাত কাৰ্বি আংলং সমূহ ৰাইজে যাতে সমৰ্থন দিয়ে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহে যে আমাৰ চৰকাৰৰ উদ্দেশ্য মহাত্মা গান্ধীৰ উদ্দেশ্য যাতে পূৰণ কৰে তাৰ বাবে কাৰ্বি আংলঙৰ সুকীয়া সংকল্প কিবা আছে নেকি কাৰ্বি আংলং সুকীয়া সংকল্পটো এইটোৱে যে স্বচ্ছ ভাৰতৰ লগতে যে ইয়াত আমি মানে যিটো কৰাপশ্যন যোৱা কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ যি কৰাপশ্যন আছে এই কৰাপশ্যন মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বৰ্তমান তুলিৰাম ৰংহাং নেতৃত্বত যি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপে নিশ্চয় কাৰ্বি আংলং ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এই মন্ত্ৰৰ যোগেদি আমি কাৰ্বি আংলংখন এটা সুস্থ সমাজ আমি কৰিবলৈ পাৰিম বুলি আশা থেংক ইউ ছাৰ Halapu CEM Tuliram Ronghang ahin penta Mahatma Gandhi akejate kanga sonthotsi ilitumta Charlie Dunang popusi chuningwi alangli kaningji pon thu atengke Mahatma Gandhi monsam pen kachisong pensi India det palonglo la ilitum hemprega pharmanta monsam kachisong pensi palong nangpo
lapen BJP ke charia hutsi hemprekta longpo puta CEM ronghang ningjesi timkar biang longpen kaching thura sai ke dengalong ke khamkhe donatum aphan timkar biang longpen phirere lapen kedam tang hemprek kachesong amen pen kachethang kachechok suluk sedak atemon ason ki timkar biang longpen padolong lelo pusi CEM tuliram ronghang ningje Dipupen camera person Roshan Hansepen Diganto Teron Karbiang Long Live Pre achiklo ni phai krep hopen inkoira isiang bong longri krehini kateroy rong arak rong hang rong bong arnam pharopen voloke terpasai pinpo rongpen bartanglo Pre achiklo ni phai krep hopen inkoira isi la iruyang bong kapidopon aningkanwang isivet apor pinpo tumpen kapathikpon voloke terpasai pininganing kana pharman lekhota pinipen pinpo tum longri arlo bartanglo Rongarak alongpen ke barpon laki arnikang sang por phai ke thomra achitim apor pensi arnam pharo atum sipong rumar chipindeng jirpen barpon lo Karbiang Long Life aphan pinpo tumpen nang kapasini dun atengke habepi chongkheli along ria longsi ke chengsi arni palepo ni phai great rock arni laki umlarong ronghang great roxi arni rongpi rongchaicho Krenar Kep Arni Umaha Rapati Crystal Kep Arni Dera Nogbare Niphai Inkoi Arni Kiling Bhoi Kleng Lapen Kijutsi Niphai Inkoi Ra Isi Arni Solpit Umchirapu Along Rialong Pensi Bangso Voloke Terapu Labangso Alamthi Timpo Tumpen Nangkapachini Dun Atengke Tarik Rep Hopen Nirtum Dampo Pining Weke Habipia Longri Lamene Kongbasana Longri Lo Lapendet Ke Umlarong Anpen Rongkicho Rongpi rongocho longri lapen ke umaha lapen ke nokbari impar ke kiling netum pini tarik hopen mo taring koresi mene kilinga longri kiliji in taring ko anung wilo lasi in koresi sinitum rohang bo putona Tangte voloke terpu angdeng kopi kosona phanlo kipu nang likamatha ronghang rongbong Kong basan ronghang artu along ingleng miji pen nang kapachini dun atengke reporter kadipona teng la phelo athemani ritum ronghang rongbong rongarak long arnam ke hon abang tu saide karbi pen dang lok senon ni ke doan setamini tum aningkan wang setani tum labangso botor bukan kemeya phan longri long parmate tiklu getur an getur dang an botor bukan kemeya phansi mokardom karbi kakri ya phan ni tum longri krehini netum wolo wosar kapangidam hinthek e pangidam mate chikungri ho pangidam sigedam ji pusi netum aningkan wang pen ki thik tangateng he chiklo tarikrep ho reporter kadipona teng la phelo athemani ritum ronghang rongbong rongarak long arnam ke hon abang tu saide karbi pendang lok senon ni ke doan setamini tum aningkan wang setani tum labangso botor bukan kemeya phan longri long parmate tiklu getur an getur dang an botor bukan kemeya phansi mokardom karbi kakri ya phan netum longri krehini netum wolo wosar kapangidam hinthek e pangidam mate chikungri ho pangidam sigedam ji pusi netum aningkan wang pen ki thik tangateng he chiklo tarikrep ho netum ke damji aron koksi dam nang kolo mane rechubang pheo kum la pen rechubang pheo long netum banta bhot yang ponti ke damji apan patisik si netum Ahok pinpo tum aningkanwang saru sarhang pensita voloke terpu asai sorep surup pensita longri longpat kateroy dam abangke jogje atheke botor ki purpu ahut karkli kaphi jo asona mung isi pen isi alongri aphan ke pekpon dorep laso teng pensi longri habeatu botor ki kur mate habe kapali pu ahut hormai horhai him thek e lapen volo wosar hai hui thondunji News Report Rongbong Tirang Karbiang Long Live Hamren Kevangji Phaikuni ni Phai Trok Arni Dipurong Supia Long Kedo Christian English High School along Okpran Kisokion Epen Kapejok Jiaphan Dr. Paul Dhinakaran Radha Pharman Arnam Kardom Piaphan Wangji Kaching Hon Korti Ingjir Lapen Don Marley Nangli Tumangbong Kumatni Kisokion E Kachilang Bompen Kemimi Rek Lapuson Doma Jongsi do pulote isi mesen abirta arju ikha non ke wangji phaikuni achiklo ni phai trok arni
Dipu Christian English High School along Rat Kisu Uni Apartment Dr. Paul Hinakaran Lapen Achor Asomaratung Bangji Dr. Paul Lapan Maduta Chini Atheke Alangli Inut Arnama Hirjume Kilong Nong Me Kachetang Abangpu Alangli Nonepong Kecheng Si Nang Kahumri Karbiang Long Ahavar Ilitumakeng Ri Along Paul Kahumri Kivang Hut Kesodet Arat Kapejok Jiapan Arnam Kardom Pipon Ajaimek Padoje Birta Atengki Alang Lipan Karchu Hai Hui Kapedo Ponji Ajaimek Isi Angkrakpen Abirta Karbiang Long Life Longdun Keso Kion E Tuman Paul Kivang Hut Jongsi Kachelang Dunji Ning Kehang Abang Pu Abang Pi Doan Radatum Labang So Diman Wangpen Kiso Kimeji Apan Arnam Pachardom Dun Iktha Lapu Rong Rupen Kivang Jetum Paikuni Ni Pai Po Arni Nang kapalit hek asonte mesenji Kido ke thak abuha methang si chisik nangji Adin Christian English High School Difu along Apor Kebra Chitim Alompen Non malompok keso abor ke thurpen ajok Difu Civil Hospital along Armuchijeng Rat se kachelang Dipu Rongsupi along non malompok keso abor ki thurpen ajok Dipu Civil Hospital along se kachilang dak chijeng anpin lo keso kelong aphai ki ong o ajok adimak long kachetang te long le thak ki tirui rai pensi se chilang nang lo laso keso abor ki thurpen ajok arniwang ta Dipu Civil Hospital along se kachilang damatum chimin mepin asonsi dokong lo Dipu Hospital along pherang ke bitung kahumri damahut kelong pon abirta atengki Patumi pen pinian banging koy raphoan pok kiso kilong aphai pleng tanglo lapen non amat ki hong pon jok plot pen Dipu Civil Hospital along amat si selang pon bomlang এতিয়া যোৱা 3 মাহৰ পৰা আমাৰ প্ৰায় 1000ৰ নিচিনা হৈছে পেশেন্ট নিয়াৰলি আৰু মানে পাৰ মান্থ হিচাপে আপুনি চাব গ'লে মানে 300 নিচিনা হৈছে হয় এটা বৰ্তমান বেলেগতো ৰিফাৰটো হয় বেলেগত ৰেফাৰ হোৱা নাই যদি তেওঁলোকে ডায়েৰিয়াৰ লগত বেলেগ বেমাৰ লৈ পেলাই আহিছে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাককহে ৰেফাৰ দিয়া গৈছে আৰু আমি পাব্লিকৰ পৰা শুনিছোঁ আপোনাৰ ইয়াৰ ডায়েৰিয়া পেচেণ্টটো মেডিচিনটো 90% পোৱা নাই পোৱা নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব মানে যিখিনি আমাৰ ইয়াৰ পৰা পাইছে এণ্টিবায়'টিকখিনি পাইছে আৰু ড্ৰিপ ছেটবিলাক কিনিব লগা হৈছে আৰু চেলাইন মাজতে ৰিয়েকশ্যন হোৱাৰ কাৰণে মানে কিনিব লগা হৈছে আৰু আচ্ছা মানে কেলো হচ্ছে মানে যে পুতেছে de lo que hace que chuchi है y amane que la mane de fácil la pone por hoy la hedi amase que la pendo vai ni tablet mukli cholo है amana por hoy bange kom amane kom terlo mami জীবন pujalo है amana 12 tarik bang gange telo amane se que to yana bange ale ni que bang jinang na ka ko ya है Pokning ya teglo di so Dipu pen camera person Roshan Hansei pen Sarjip Kathar Karbiang Long Live Pinia Adap Abirta bangke lapan si kang tonik lo domi thakme kardom